Kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tunai. Kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tunai. Kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai. Piaga mah jadi tiga thong ban kon ga kalau ban sekri hok yo duk duk kami pingatip hai kon sini marba la poilo itu ina tuh usaha itu mentaru dengan iba habis pak ini iba di greng berstahu yo bon di batuk nah kerang lagi bo ya kata sama mat bangan sekri hok ya di greng di batuk di barang li dan kam hok di ngerap jong unang wikman lem dalek silang ini ngan abu ya ki samlar wah mak iba gini ko lada palon gini ki ba ki samla di bomdon kam dan jam kilo desperate doji kena habang ikai se pesan si jungi kalong kunju itu bon ki samla di bulan asaki kindan kam tinga bu ya ki ya kan ika mantak mat wah larang apa sih ketong ngan wat kilat lenti kumno ban kau kam jam lagi sama di dan ki sama na pokok sesi jungi ki pami sekemat ban ba yuma ban protes namar ba ki dan haka jingdo jingkerman wah tiga boy ketika manak mat bagi samla ki bangi sajong bagi dei gelawai mereka pengai menta kita haka jingdo jingkerman dengan siapa dengan pelatang apa sih dengan persang ban buat kilat lenti kumno makin laban yang lagi jong bicar Bon sini, kita ibu beri ibuun citu nate long ti lara kelabiang tinginuan seni kajing pembiang kan nih apa dia kajing pembiang na kajing sang ini ben file seti dan resan sena mensual applian tem tam ton ni tingin ni haban file nomination seni dikatai kelas saki bagam 4 biang ni biang Hibidon ong bagajing mino jeung kadena tahu pangamnya hapi ke polisi terkam jong bang ti we mali jungi number 1 ke usai lagi sekon susitang sisian sansan ujung kampus konstitusi mah dikumno pintep ya ka jingi aja jeung bala da fimlex de wadah kapor corona ngimi bawa mali 5 match kata ka oh hai ke ka jingi mah kalenti ke cenga konstitusi baya kiluan nang ke seni silong ke cenga ke jinglot ke bubut di bala lagi ko abon indo yo nong wismat hawan seni di kata gue kabar kan itu iba hakapide ban ngai iba nakaliang jong nong wismat don jingsan ya thot nakaliang gildar jong katukan ni nomor kan ilawet latot kata ngamban sih ba ini parti vice president dan ni kan tang mentai lejong numan kan ya kajing komen sih lapan siam menlap ka jongga lap ngatengah so far so good iburom masuk jadi daya keren kadon kajing sumut kadon kajing ya senat kan nakalin cuma ngabeng ngabe deh buat gue pat teh mau amla ben komen bagi beli sini. hari ini pasti ila tadi ba ihapan beli yang itu orang in persen kan dikamat wah kini kamat lah ya karena sport santai mensuari yang gumda rekam jelong kanir ketika gue kamat mengabu akmat kalau tangila desigin ya persang ba kan beli pengen kiau lihat pertama naman ba kini kini kiau lihat kita ke ba bentoy bahaya kibri jongi sisi san ko kalau tangila pan beli ni kiau lihat ipat ba kimkio kayo akmat ketika mat kepada kamha tembaga pisu tu habis kan ni kan ni amdai only one side and two side tingin larangi ipajbag ya ke mandi di ke parti jingin persang ban ba di persang ban le ye lor ni
makan lom ka jingkar pu ya ki ba jong isti yang jingkar no mo penyeng ba surya hak election kini ki balai puja ket ayos na wi kata ngalapan syai ki ba larade bakumbak yong kita kinong thok mo mga penyeng ba stun nga nai thep shu ba stun thep changa number 1 ma kan itu ipis kawai baka parti UDP kebut bang juga kadon haka jingken juga ma rajar something riban job nya pantan ki bot ki wagi parti including NPP ma ki job tikan long kum nula dangatan ya kebut marba ngaha pantan telang ayotan ya kebut NPP ki ban job ban rem tu MLA ha nembar ban job ngidon kam kharar khalai ja ka jingken juga ma tinggi ha pantan naga perang haban yok kan lai tinggal hapan mostly kebut jong UMLI teh bangatan ya kebut jong UMLI te urem mau UM dilarau penyeng yang kata donong rem sih kata dilarau penyeng yang kubawang kita gibril kabumun kuat job show dia bak bom kuat job kita coba kim day bentep kita bentep sangat kan kuat job lebih yang gumno kamu hapan tres tu kadon kal air ha pusla gobek bak Ibreu gi kwa bertemayu nang ikman. Tinga don ke jingkerman. Pan pos kata. Itu ke jemik kertong kan ketan em. Ngamlang manong ya ta. Ngamlang manong ya ta. Pai ba pastat. Pai ba ilut. Pai ba tiplut ta. Ke karahi ke song au pai ba. Ka job karem ngi ki kandidat imla patai. Ni don tang sibut. Upai ba un saai karai. Itu ikat. Kala bandon tang bahat ngam don ni mo ngam nang itu ipi ngalik supaya ba tak jing tak di suret akar pat yo pai ba tak konslak si bala artos nam dilai jet yo Emily di kumbak sawa kal jing kala akar pat ipai ba tak ka suret pakin subha pakin ai ke jisa ya ka parti ji jangan Jadi untuk isi pet Boh, lawan sila Allah. Jing keno jong ba neru dak maguram ide kurtong jongi sansnam menswa andai hadien ba I klem job ila sadam I yo kajing stom bat I lajano ti ba in ong ba kata school UDP golong sa standard ti kadi kajing syam jong I haladi simat hayeng lajong Nomor imju one haki meeting party imju long aktif haki kam party bat ni da kebuburam ye swa menginterwa ye ba Anthony Kongwang I dekat nongkit kam jungi na po penusla circle lai tayo kanti kilale ye kendo da ringkat bat MDC jong dalam bedam bat ila kren da kabasay ba im don jing tmusu kanile hendai ke bapla kalong ba apdeng ba niru ba don masar bat ikong manalari kitong bet tang ye kinong persan UDP ngatarai ketu kajing kentho baong bau ba stone penyeng ni ba Anthony Kongwang kela kongkong namar ba kini ki ba kentho ye UDP ila dei hi kela penyeng ba stone namar ba kasaw kabom kasur jong kabom kela sawajam apun uswa tulis bo mandong halor kata kiba keno kini menwarra sebut sahi satu man keno ko baso Wong ruban tahu itu ta kasong hau ndai ka an ka don bantian bisa mono bade original mono bade duplicate untuk ke jemik kan suang tangkat ni kitbok yang yi kumuri orang ba wei ba ngilapai kmat ko snam ndai hakata kanu banjok kanu banram kata di election di election tong si menolor betul disebut balan ngahan man keneu. pang de nomor badon masar wan singi upan bangin kersan yu kumu independent candidate bat ketu ke jing ong jung u ba u ap ya ka phone call no president gadai ka jing thok ke jing lamle mar president klem ong ban sa phone yu ndai dei mo u ba ong yu ba rengkat dendam MDC na po lang kedam ba un sa call mau yu rengkat ban kuntip lada ukloy benile ni UDP ni ya. Dari kejingwan terwa jong badon masar siya ka UDP habas dang ni nga baar no rengkat balay no presiden rangba
kolong bau pan jing kesan naga UDP yau kum independen kandidat berkata kadai kahok ke sisa. Kan semua kan di depan tiket.